Mga boss, apa tanya? Welcome sa Waray-Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Round 1 mga boss. Okay, Spear Dagger. Streety. Okay, boss Ken, thank you. Air Dagger, Balon. Alexis Oset, kukul malod ako, puro mga halimaw. Okay, boss Ken, thank you. Okay, kakalaman na round 2 o round 3 na mga boss. Skill Dart. Koi. Double Coco. Okay, mga boss. Tumbling. Revenge Arrow. Ito yung mga boss yan. Bitch. Okay. Cattail Slap, mga boss. Mag-outplay boss Scotty, mga boss. Double Egg Bomb. Okay, Balon. 1 versus 3 mga boss. Okay. 1 versus 2 mga boss. Mag-all out. Pero mauuna. Double Coco. Okay, 1 versus 1 mga boss. May energy. Si Boss Christian, makakaya ba? Skill Dart. Double Koi. Kaya ba mapatay ni Boss Scotty? Kaya? Okay! Nakili Boss Chan. Well played para atong duwa mga boss. Boss Scotty, laban kang Boss Alexis mga boss.